Yang Punapu, Saratchandra Sharma, say also Agenda Manipur, Taram Noxari. Kasi Agenda Manipur topic say hydropower project potential in Manipur. Madudi hydropower, Tasing had the protection of electrical power through the use of the gravitational force of pulling Natragana flowing water hybrid. Ising si tahalakpa akogi awang phom dagi makada tahalakpa natragana river da kai daraga achen ba ising sigi madugi achen ba ising sigi kasai gi sapu du da thon ba du gum electrical power du ni sam nare kan da hydro power plant natraga hydro power project hai se adu gum ba ki potential se Manipur da masi kyam leba jano adu so far hosik phauda aikoi ne khangai ti ga tare 1994 da akogi sigi loktak project ki kari commission taw hogi bani hosik phauda asi gum ba hydro power plant se Manipur ke am le to Manipur ki lane sika chana jaba power plant da makhal khar de le male makhal ahungumba swai se Manipur ki khwai chana ba adu gum power plant se kari oi bajano adu hojik inau nau na salai holding private limited na marone sekngai ki Imphal river ki masida paikhala ka da hydro power plant se maswai se kayam chawo oi dori no sam na kan da masina kan da kayam pi dori haibe chi matang da kupna khana jana ke tanjani loi langjan bi ke singdi I hear think of Habib Ace, Brajendra Singh, Chief Engineer, Irrigation, I had Brojendro Taramuxari, Brojendro, Oil Engine BDC, Ngangbam Chittaranjan, Scientific Officer, MANIREDA, I was actually Taramuxari, and here the Tanaminajibasi, Brojendro, Vice Chairman SALAI Holding Private Limited, I was Brojendro Taramuxari, Yanan, the Secretary Technically saying, was Brojendro Laxapte. But what say Manipur, which you put the quicker or tighter. Sorry. Just didn't like Manipur, the Packet Kipasi, Poktak Project, Karigi, Lekan, the Makata, Manipur, Sigum Plan Cam later. I look at Manipurgi lane, soil sicker, quite son of a sea, lady with people hype tie. So I there quite the son of a Sikaramba, type Carsul Mallet, type Tum the Hype tie to go Manipur and type Sikarambana, Chan of Zano, I go sofa, Lady Bar Maruna, Sangmai Karigi Packet of Salai holding it private, limited say, Maswai see, Kanaba Kudung Saba, Cam, they do have him a tanguni, Karahana, Tambip tail. Type sing matang dai haijage ahan bada masari horga apik per kilowatt hai tare up to 5 kilowatts se koi ne picoidal hai arigi above 5 to 100 kilowatts na microidal and then 100 to 200 ne mini hydel hai adu matung da smalls na above 1 megawatt to 25 megawatt okay see small hydropower gi makha le re above 25 megawatt mu itargadi madu last scale da mu sing hai madu megarom da aduna below 25 sina koi Ministry of New and Renewable Energy makha de koi je below 25 megawatt ki makha hai the small hydro power project se si koi Manireda na gi pakan da le hai ro soba Manipur hojik le se maroina hojik ki duna ngasai gi projects du gi achau gi level gi keno adu maroina types of the hydropower say like impoundment, plus diversion, next is pump storage. Say Manipur, who's for the Uriba, Natagana, who's Pakalaka, Masiki type, home singing the Karamboy donation. Masi types the Uzik, some other way Manireda can also Hizer. Manirana Sibo so far pipes pico types in Makra Pire, I do a hanger, but the way can say microhydal. Power projects ima yam kana dika hai na di koi packet 3 ngasi boda khara few projects are there around 7 projects umba maina adi apik pedagi na ziki micro level boba apik coding ne macro level boba aro di packet chare aduga mini gi ama koina renovation and modernization gi koi gi ministry gi makada koina aduma packet chare jaga amda adu kakne koi packet chaba okay makata ba laksage aduga oja noi laksane guse maro no jikse ai hana maswai si operation to job time packet pagi thauna ma khoi gi SALAI holding private limited na maswai da sanction bid e se yam sengna ka maswai thagat taba gamo ihana masigi ai thagat chage aduga maro na hojik phokda project assessment karai phok janjale packet pache chap chana packet pache yar bajala swai si maro na packet ka doiba hojik project se karamba makhan gi haidi kayam saw project oi dono adum ta han thabib tai okay thank you now koina packet ka doba project se masi
initially akoina hanba khutha gadoriba kaino se 1.2 megawatts ni okay 1.2 megawatt 1.2 megawatt mase akoi multiplicity tawai ai kaino di according to the akoina half gadoriba magi turbine masing se masigi basis te yang kanda adum akoi multiply tor gadoriba ho ni adu initially akoina pan gadoriba turbine se turbine makhal ohum pan gani turbine makhal ohum se ani mana magi akoi kai haini backup turbine oina thamba pot ni adu hojik phau da akoina assessment tawse for the last 1 year अखोई यूरोपियन कंपनी ममिंग लेबा मार्बल कंपनी अखोई हजिक फाउद अखोई असेसमेंट तब ऑलमोस्ट कंप्लीशन द लेरे अदुना अखोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव तौदना एमओयू मखा ताना सगजलगा मागी फिजिबिलिटी मैम सिंग से अखोई ऑलरेडी कैलकुलेटेड तौदन लोइग्रमनी अद टेक्नोलॉजी की ददी अखोई थोइदोना कंप्रोमाइज तौनिंगाय लेत्रे कइनो दि बिकॉज मार्बल इज ऑलरेडी मोइना ऑल ओवर द वर्ल्ड 50 कंट्रीज से ऑलरेडी मोइ इंस्टॉल तौरगा लाख्रमनी सिगी हजिक हारिबा अखोई साहबना सुताक पीरिबा ngसाइगी अखोई स्मॉल स्केल की लेवल से 1.2 मेगावाट स्मॉल स्केल द सिंगदोरिनी स्मॉल स्केल द सिंगदोरिनी aduna magi kaino singsi already more than 50 countries da moi already install tawdana successfully run taw laikhrabne ba adugi kaino myam singsi yengora kanda amadi akhoi da hojik lairiba akhoi gi moi gi assessment gi report sigi matung ina di mase feasible oire haibudu dani akhoi na makha ta na further magi haidi kaino da resource changjala ibase kai you know the resource it is a property of the government ne aikoina madugi property to own torba yadabni na ana aduda aikoina SPP formation tawdana PPP model daga lakna na bakan honori se sigi haidi sigi magi background khara leigre ko adu background du budi ai hujik adum kitang matam kitang lawjaraga kai gi damakta hariba sigi sekmai si la ibno atopom pham si laktribno khotribno kai have so many questions me amusu leibe tawdo sigi mamangda aikoida information as per gazette ke nona sudum phong ba khoi 2012 ta october phong ke ba gazette sudum leire akhoi gi report sudum akhoi assessment ta report su leire kaina manipur se is a highly potential for the akhoi gi power production se yamna highly potential oi as per record ki matung ina 2190 se masi wo puthokpa ngami habi ki capacity ma lei sigi 2190 puthokpa ngami capacity si akhoi gi state si da kaya yamna putho obage haiba si yengba kanda not even 5% bo yodri अखोइना पुथोइबा प्रोडक्शन की सांग से देन अदुगी पुथोइबा 5% सिगी कनो से मुक थमग्रा कांदा स्टेट सिना पर कैपिटा कंज्यूमशन एनर्जी कंज्यूमशन से मसी नियर अबाउट 180 अखोइगी किलोवाट पर आवर गुमबदने कंज्यूमशन तौरिसे अदु नेशनल लेवल द यें कांदा मागी अखोइगी पर कैपिटा कंज्यूमशन से somewhere around 800 nearly 800 मक्ति योरम दो मानदे अदु 800 मुकी सांग सिदा लेबा सिगी deficit ओरिबा एरिया मैम सिंग सिगा अखोइ द लैरिबा पोटेंशियल मैम सिंग सिगा मसिगी ऑब्जर्वेशन से अखोइना अखोइ हजिकी हारिबा यूरोपियन कंट्रीज की चेक रिपब्लिक की कंपनी सिदा अखोइ हाना प्रिलिमिनरी डिस्कशन लोइन तवेबा सि तौकान मोइना सु असेसमेंट हाना लोइन आदा लोइन तौमिनरे कान अदुदगिदी कैदरोकेदा ngसागी सिगी so much of potential and unexplored oina leiriba avenue sing sida tawba yaba hadi hojik leiba akhoi mega gi project myam sing si yam friendly oidaba khotaba myam sing chu gi yengora kanda anova innovative technology mo khoina sinaramba worldwide oina yam kana sinaramba adugumbi gi pot myam sing je khoina find out torpa urakpa thengnarakpa moiga tanar kanda di unexplored oiba potential myam sing explore tawba yani se akhoi hana ada preliminary loin tawminare tawminar kanda akhoi gi last year gi somewhere around August September side oramgani moi masa visit torakanda अखोई लोकेशन याम येंगियबा हाइब लोकेशन मैम सिंग सी येंग कांदा लोइमक याय तौबदबु अहान बगी ओइना अखोइना पाइलट ओइना पाइबा याबा खुद थाबा याबा इजीली एक्सेसिबल ओइबा मसी सिंग सी येंगप कांदा मखोइना सु अदम फीडबैक पिरकपनी सजेस्ट तौरकपनी एडवाइस तौरकपनी अखोइगी सेगमाई गी कैनो से मसी सिंग सिदा हाना खुद थाबदा यागनी अदुगा लैजरिबा मागी एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर अमदी एनवायरनमेंट फ्रेंडली ओइबा मंगोंदा मदुदा हाना लैरिबा एक्जिस्टिंग मैम सिंग दुदा थोइदोन अकाइबा पिरोइदबा ओनली थिंग मागोंदा चैनल मसा मखक पिरा कांदा चैनल दुदा टरबाइन हापचलगा मागी ngसागी चेंजरिबा स्ट्रीम दुदा अदुम फॉलो तौर ससागी बखतने तो एडवर्स इंपैक्ट अदुगा एनवायरनमेंट इंपैक्ट थोन गतबा दुआइदा कछु फोक्तो किसु लेति हेबे ओफम दुने आई माने माउदोम लाक्से जाबो aina oja Brajendra kanoda laksan oja kanoda laksan base mine irrigation gi matang yo kanda Manipur da project sing hydro power project habitai dam gi kanom te dum thok torom ne impoundment gi ngasai gi type hai kan impoundment diversion ne duga pump storage gi lakpa ga da hojiki ising thatpa ising thakalaga ising makhola thamaka na makhola thadarak gi gravitational force ki keno du da electric kan turbine ungol kan da generation keno du lakpa wafum du ne swaida aina khamdaning base maroina Manipur da leiba ozana sum ubibada
Manipur leiba dam sabi sim dikhara ure maroina khoi electricity gari gi hojiki packet ki project sing so far hojik phoda multiple purpose hari kanda dam gi like power supply agano water supply gi adigi agriculture gi kari gi gano sima irrigation sima aduga sometimes atopo foreign kano swai demokti hojik pop litamali recreation gi kari phoda dam sabi gi ka sing thador puduna kanan bi kari gi yawudi yawi Manipur so far agriculture ki irrigation hai bakanda maswai area se kamai tham bidding edu sengmai gi tuk paika to rubes dei ju agriculture gi scope mu ubo phang bras ai yaram dharing hai yaram bada apni sariba sengmai wire se the sengmo ki di koi irrigation purposes koi minor irrigation hai basi kai no higher gadi around 2000 hectares below se sin minor irrigation na paiba adu above the 2000 hectares in irrigation and flood control water resources ki makha da leiba depend upon the potential of the hectares. Okay. Hectares that depend to koi what major and medium haragana water resources na pai gre 2000 above and below is in 2000 minor irrigation na pai ba. Aduna akoina hojiki sengmai gi wire si mafam yam chai masina low pari listing ani gi below si akoina poksamam kulen rigi lakin thabi some kuthi kai kon some even hangang phoba hangang kontha ari khabam na singba si expand toraga khoi ji ising se pina na ba hidam ta khoina masi I hamra propose to jarak pani 2011 12 2011 12 swai dagi khoina plan to jarak pani khoi NEC project makhada aru so far akoi hojik phawada sigi stage se mai pa e haina koi lowe hojik canal jing ising phajana piba ngame duga hojiki koi even sengmai si amna sengmai hana de sengmai gi hojik reverse de gi hana irrigation city hana tawjaraga leiba duni sam tawjaraga leijabani adu yamna maru iba masigi maru iba koi gi CD any koi drought condition lakpa matamda sengmai da leiba swell se masidi irrigation na tadi masidi suya ya deba maramdi adum barabar ising je chupsan ba anytime irrigation je compulsory wai ba masigi ising je yaudраga di makoi da yamna haibadi wa ba hai tare aduna maram oiraga koi masi tangai phadna praja singji ki pressure ari singjina akoi tunan soidna sigi mafam jaga si khallaga koina sagi bane ba aduga masigi jigi haiba sengmai gi river sigi magi discharge na singba ari my flow hai dare masidi yamna kanba haidi super critical flow hai dare adune ba sile lai se ising chawba matam da lai si hek khanghodana hek laung pung amai manung da ka nom khara su khara matungda hekta laaga hekta yamna thuna ising jina hekta phugai rak bari ukrong wakrong taw tharak ba khotarak ba aduna singba mayam thodok mayam am thokra bane ba sidi koina hek koi in my experience da aduna adubu masi ising di daseng na magi discharge lakadori ba ising potential sidi sungar walo haina ain khale except Lin season natana Lin season haibadi say nongju thana taba December January February March swai bhog se masidi around koina 20 cubic sigi sang se masida adum barabar adum aduga hydro potential makoina pami ba hujiki haiba micro or medium small sigi damakta di very easy for production of the energy this electrical 1.2 megawatt ki oina di yam line pure puthoba ngamne ba masigi normal discharge se koi 99.9 ne ba huge normal discharge of this river ko aduga peak hours aidi ising chawpa matamda magi jigi discharge around 980 to 1300 hawba layeba magi QMax se ising gidi masidi sungar waloi aduga hydro puthokpagi damakta di kaimsu problem dai roena ai thamjagi masimati okay thank you I should then like so semro na huji puti haibire but already 2011 swai dagi 12 swai dagi horakanda sekmai gi university oina di irrigation gi agricultural irrigation hai tai hang dagi project lejare sam dare kan even expandable order kanda yam ate manang nak pasing pira bauda hangang sing kari sing yok chalap khosal pagi yam successfully sanghan be area dune sofa adu ko hojik oja aina oja sin laksan ning buse chaurangna
SALAI Holding Private Limited na paikhala ka toriba asigumba project si sarang idea knowledge leirabra MANIREDA tanar ko jala technically gari matang stai da duga maroina multiple purpose oina ubibra paikhala to je onna traga only for mai puthokpa electrical kano haitare production ngak tu ubibra atopa multi oiba yabagi film sing ubibra kamai ubige SALAI Holdings ga last Saturday had on kano da that 16 da koi brief from torga koi meeting am torga koi phamaga hyped brief om ni tobia khre kano na SALAI na aro technically thora hai khara brief tor matu brief tobia koi da adu da moi ki ziki Czech Republic ki Mampel company su moi su moi yaurga koi da PPT im su le adu matam da technically hoi moi na utpado ano technology ni ka su kai de moi na su PPT da utpado koi na su idea khara mdi phange aduda masida masigi da kano se project se pakapa matam da irrigation gi oina di kasu thoidokpa akai budi leiro khale kai no da koi gi hydro gi project se asem mai di power to generate to matung da madura gi thola paising je amu same stream da amu photo gi chacha gi duni adagi magi ziki channel da koi gi simja sahab gi kano gi minor irrigation gi magi channel da dum ising do dum chalang gi ya chacha gi ya ka sukai de pero thoina akai ba leiro ina khale wakan de adu details chakraga su magi power production da su problem ne ro habne ba samsam na ka power production su puthoroga plus irrigation su dum same adu water dose na matung chaki do na akai ba thoina thoido disturb ne hati lady ba film do disturb to dingai lete samsam na ka na adu ne environment impact ki wapom amta yau ti ari ki area si samsam na ka adu maroina oja Chittaranjan sai ki dam sabagi ke noma area ma natragana seli ba sing duta dum flowing kano to water to relow ma hai ta seng na ho ji photo uri se kam do jaw Brojendro flowing water da dam sabai kari yaw ra kamai to jaw Brojendro thoidok pa yaw de existing structure du da adu magi channel ma cha ma kha khaidora kanda adu da ngasai gi submersible kano se turbine je thada graga stream du da gi adu power generate ta hok submersible turbine manung da luppaga leiba ngasai gi ising gi ichel du da turbine unga power production ta hoba khakta ne ba adu da mana chengi ba ichel du di irrigation da sakhi gera natragan river flow da dum sakhi gera adu di ngasai gi minor irrigation gi magi projection tawri du dum yaw ra done ba even akoina uba kanda अखोई की सर्विस अलुब कांदा इरिगेशन की फैसिलिटी की हुजिक सु तहौरेबा अदुसो अनदर अखोई की नेक्स्ट स्टेप ता हाइरिबा ngasai की इरिगेशन की कनो सि चैनल सिंग जुदसो अमुक मचा मयाम सिंग से अखोई अमुक हाइडल केनो मयाम सिंग से हापचल कांदा मदुसो पावर जनरेट तरो कांदा अदुम वाटर फ्लो दुदा अनदर पावर अखोई की एक्सेस पावर मयाम जनरेट तौनबेगी कनो बहु लेहौरेबा अखोई दा हाइदि अखोई दा प्रोविजन मयाम लई हाइतारे थोइदोकपा मसिगी कनो ददी हाइदि इन अखोई की ngasai की लाइरिबा एनवायरनमेंट ददी करिगुंबा इंपैक्ट अमता पीदे दाम नौना सागदो वाफम केम लेते दाम साबी एरिया स्वाइ सिने मनंग नकुता के लेसिना येलका दोवा दुगु इवन सम नरा कांदा रिवर फ्लो नेचुरल फ्लो दो मदु थुगाइरे खोले काइन लांगरिबा मयाम की पोट सम नरा कांदा अदु हुजिक से केम लेते अदु नि सम येलो जे मरम से सम नरा का यूजर्स इसिंग मखारा साइब मयाम दुसु रिवर जिगी अदुसु प्रॉब्लम लाइतबी एंड मथक लेरिबा हाइदी river do the shutters it gets it thingan gidana question gidana ising chawbugi por lakani haibagi su akaiba thoina laigida aquatic ecosystem da thoidokpa akaibam ta leti habi sab dara kan ai no jaw makhata janing bose sab chana segmai si chaw kanu to gon area si surrounding specific to kan area si kare oi do no aduga maruina ngasai haipeti pandi company maming do around 450 projects pai khalaga han lakh rab ko ni company maming duga kari karamba country da belong to bujano adu already moi hana swai da laga area se survey to khrabra tra hoji phauno se kamai phauno bigis okay koi ki hoji ke sekmai gi where hai se koi minor irrigation na pai bi riba sekmai gi where si makta dane koi madu ki survey se already tawre adu hoji ki company se karamba company no haragadi mabel hai sine mabel se koi ki kaino dagi ne Czech Republic European Union gi manung da leiba Czech Republic hai ba company si ni masi gi masa sida magi kaino si su laire company si magi extension haidi chamana ba magi unit se US to su leiba haidi ani si gi oiba standard to na entire koi gi world gi 50 countries sida makoi gi kaino se structure sing se masi distribute orakanda haiba makoi gi micro hydel the small scale gi kari gi mayam sing se different level da moi taweba se akoina adum sigi matang sida akoina yamna nungai jari ba haitare ko akoi gi potential lei ri potential siga akoi gi moina toromi ba technology duga yengo kanda se akoi gi China da su taweba masi same structure se kaina da turen gi ichen du gi mapan du da
turbine myam sing se magi some distance khara khara handokna ra kanda tawraga hujiki turbine myam sing se hapa kanda magi jaga jaga da maybe a small village magi lairiba akhoi gi yamna populated oidam pham sing sida hairiba power myam sing se distribution taw nga tane ba haidi magi ichel du da damam sajalaga achauba akhoi gi mega project on paikhalu bi kem na teba ichel du da only ngasai turbine no submersible turbine ga hapchala kanda adudigi power production torok pane ba ana si akhoi na masiga manaba structure se karai da so mung legi ai kanda akhoi gi masi ganga turel da su akhoi masi tawi habi gi charak ma de akhoi tare akhoi mang nei urudri ganga canal gi sida masi ma akhoi tawi habi se ma charak ma tai adumakti akhoi urude aduga akhoi Czech Republic tadi akhoi chaluba kanda akhoi ure moina tawri adu turel se moi aduda tawriba same size ne akhoi hujik akhoi ni sida tawga se turel se adum akhoi gi hujik ki segmai turel gi pai ba chawri se chap mane ba adugi mapan du da tahobane ba ade kemta adun akai ba kemta pirum te even yam phajaba structure ama lehori se kaino hai kana moidana mu akhoi sidana akhoi ai gi knowledge ni ko akhoi gi nga se karak da gi lambi si bok da akhoi gi thoina uba phang da khara leba ado hujiki hari ba magi technology se gi building concrete structure gi kaino se lakpa kan da di even nga se gi magi kaino se karak na gi lambi si bok da pha laga khane se gi lejeram bu du gi hena nga sai gi acoustic ecosystem se masigi technology masigi project pai kal kan da hena friendly oi la kan da nga ba around bi bim ni sam sam na kan da kita ga kita ai ni khangin ni hema na hujik bok masigi technology se karam kan da masi introduce to gujano ai khangin se adu so far India gi oina Manipur se kaya subu oi doino se charo adu area ideal masi India da di masi makti paikhatri hai ba company si makiti paikhatri atopa gi di paikhalam ba ya adu bu koi gi already developed country da di aina haijari se 50 already developed country da di moi masi sing se large scale da tau re ba hai ri mem sing se India da di koi na ahan ba oi ga dori adu company si gi oina ni ko atopa company gi di pairam ba manaba similar technology adu moi se more than 30 years masigi kaino si da akoi gi mini micro status si da di more than 30 years moi gi well experience le adu gi company di owner masamak po handak sula amme second time moi la ame momang da sula ame adu moi engineer sing la ame survey tawduna khotuna torome loimak adu gi kaino map sing di yenga me loi adu India da di aina ngasi baw da di akoi na ta ba di phangri akoi na han boy ka dani Manipur. Okay, thank you ai oja Brajendra da laksa bo se ai break ki matung da laksa te oja break ki matung da impact news ge jenda Manipur yeng bi ba punam ke pham da thuna pudun laksa ke impact news mi yeng ta du lebio break ki matung da yeng bi ba punam pu am kana taram nok sare oja Brajendra ina kanu tok job se irrigation gi di mine irrigation ni to bu this kan oina lady concern che to do ina khangjening se hujiki hai riba technology hype tai ngasai gi isi turen gi ising gi isien gi nak ta ngasai gi turbine sing se submerge to holaka na puthok pa yam lai ba yam na acoustic ecosystem su dum maintain to li jaba du ko thodo ma do da downstream da kai da yam disturb to do gi area gi swai gi technology oja hujik phok da ma se karam kan da puthok ki bagi oja idea le bibra le biraga di thang share to bi du so far hujik lai se ngasai sek mai already lai kan da oja ngasai pandi bi gre 99.9 even lin season da aduga discharge to isi water kan che adu normal da aduga maroina nongju tha da even 900 tagina chuba excess rainfall lakpa matamda ising chawkhle na pick up la na adu matamda di 980 to 1400 cross story adu maruina hujiki 1.2 megawatt se maswai simadi yamna dum nungai na dum haidi matha sadana hype tai without any headache adum paikhat pa yar ga do oibra aduga main oina swai gi matang da ing khangjening bse skoina sum ujabadadi sekmai se sum lakpa kan da lengoi pekpham adagi karim kan da khale hena ising chawra sai ojan su pambi gi duni sai nung lengoi yamna tau thagan bo oibani na swai gi area da ojai sum technical knowledge da masigi project se pakhat pada disturbance sing sing pi bagi film area am tang ubibra sini hujiki sigi project si pakhat pa matam da environment tadi thoina akai ba pi ga dam man de downstream users and upstream lairiba khundari bazing sidai sida masi thoina yamna kan mini su oi manina yamna barabar koi gi get si thingjan na question na tawraga makoi ni ising lowdaba yade haibagi adugumbagi lairaga su aduna koi gi maru ising chawba se May June July August rainy season matam da de ayamba koina mase get se dum hangdra dum leyeba get se hangdraga di koi ising chawrokpa or sidi weather haji tambangam da bani na
anytime ising chawbagi kenosi lakpe ya heba aduna koi ayam matamda koi dam ji safe side waina bai damakta adagi sigumba mayamda akai pi gi da singdu gi damakta khallaga koina ayam matamda koi gate se adum hange hangba taraga su hojiki ising dia dum surplus water du lakpanina makoi gi ising puthok da ju thoina akai ba leiroi haina aina asa tawi as well as koi canal da ju adum ising magi discharge adum chapchana phangaga low singu da su adum kanane si ai na masi ano bo maro na hydropower project ki asi no bo technology have the technology sinara kanda asigumba project sing se paikhat pase oja chorangna masi ai nadi thoidong study di thok tre kanum kande paikhat pa jano khot noise kana di ai gamla sahi trangwa tara trangwa mang de paikhat dong wale kari ai jali bi masi di ai thoidong khangde first time si handak salai energy sina khoi gi salai sina khuma ba salai sina khoi gi sengmai wire si tawni hai si sahi amamuki mawang da khoi da information phange ba aru gi matungina khoi ju makoi na hangakpa data na jingba aya makoi adum supply adum tawar jaraga SCC lei samai kamai puthok doino haimna singba khoi da ju khoi basi puthok piragadi hen mayam da kana badu leiragadi amke hen phai hai base akhoi wakhal da fil tawraga dum makoi gi dum help tawbane ba kusi program friendly hoina idong bu technology ni sam na kanda duga masi packet process na packet to ihan han bane maru hoina manipur gi hoina di india gi dadi husi hairiba company atop top technology sinar bu die duga mobile company ni packet to di india gi indi manipur packet to je ihan han bagi area du ni sam yamna khutma ba area du ni marom da yam su pun thwan ngai ni adu packet lak thabok sing du su kari technology no na yam jengning ba adu maru hoina inkhal leiba satra sing kari sing hai tai swari yam jengning bagi area hoido ni sam na kanda uja Chittaranjan maroina hujik ai lakchaning base around ngasai ki sima dam nung sabagi wafam duma letre duga in case irrigation ki karegi agricultural irrigation ki hairadi society turbine rom sinruba site ta putho bodugi geno do dum in ge beidi ya bagi facility du phangdi sam na kanda so far hujik phogda leriba hydropower kanu da leriba project sing se maroina dam thingat pa ma natragana ngasai ki pump storage se makha dai chingkhalaga a dai storage tawraga thamakanda muk thadaraga sinabagi area du ni natragana karim kwanda turen masa du da turen gi horofam gi ngasai gi awang badagi waterfall gi type te lejaba pot dagi dum sam na lugjaba diversion gi system ching du ni hai hai adu gi area du masai se dam nung saba du ga madwai da water flow da kai da disturb to da area am ta letre marom da hade technology ta seng bodi ngasai gi friendly haidi area do ai leba khunta ka lejari ba sing su yetana ba ising da su soktana ba yamna ke haitare please energy da mukta di apoina sariba da je makoi di apoina yamna safe side hoi tare cost makoi gi sanga da huge amount or some handale maroina saram base leram dragati amrom dragati salai amuk dam tu da amuk isban concentrate to me hana sado mina hana sado mina khoi gi salai gi damuk ta achum achoba khutolon hai bi sam na kanda aina haije swai matang da oja oja haije ning sai yeng karim kan da masigi 1.2 megawatt ki project na mai park tra masone pasai amna ngasai gi income lak pa horagadi madu ai du khitang mine irrigation tu khitang share thobu ya tang lebra tang ning te sam na kanda oja si ngasai lakchani mudo maroina hujik lei film se mine irrigation maroina truly hujik paikhat lei hujik lai ba atang technology si seng truly hydro ngasai gi electric kano gi electrical kano du ni sam na kanda power electrical power du production gi potu khaktani atopudi kemi yaudri habini sam na aduga main oina ai lakchani buse khitang kano su oramina manipur da oja Brojendro nung ngasai haidi habi gre maswai da putho iba mai se sam na kanda changi ba chang tu gi even 5% gi kano gi sap tu khaktani leibi film se sofa puthok pai se leibi na bagi aina puthok pai se production se leibi na bagi porom yaw gorim ne masigi manipur da leibi huju chi ki ori film se da asiguma project se paikalak po se swai da mai yon bra siloi ka hawi nungsa thingai kem leitrab jala aduga in the future masiguma project macha hai batai khoi gi river flow ki site ta saba project sing se maswai si kayam othok ta dong mali so tarakine kan bi brasin Sumba project se payab kanda uski mainly hase generate tawre la ose generate taw matung da moi se after all mai du yon do ne ba yon ga do se aseng bai di khoi gi manipur da distribution da manipur da lai se only MSPTCL khatane moi ne only moi they are the only one ne hadi distribution license ne aduna last time moi na salai na generate taw matung da mai se khoi gi MSPTCL ga khoi gi PPA ma sign taw na matung da MOU sign taw na matung da comparate
क्या की रेट मोइना लेबी योन मदो यागदगे है दो कुछ की MSP सेल का अदुगी ममंदु दिलेपनी को अदुगी ममंदु लेपनी अदु खरा कुपथर कान मरुना मणिपुर की ओइना मई की डिमांड हाइजबनी है अदु मई की डिमांड अदुम लेगिनी मई डिमांड लेगिनी मखा तारक इन द फ्यूचर दे बुन तंगाई फतरदि असिगुंबा अनोबो टेक्नोलॉजी की यामना पैसा हाइदि यामना दाम नुं साबै करी नतबदा रिवर फ्लो की हेता साइड त लेरिबो सिंगसिदा अदुम पाइखत प याबगी फिल्म से आइन खमदा होजिकबुदि पाइखत लेको आइन खमदा मतुंग ताबदा मसे जगह जगह खुदों मतुंग ताबदा जगह जगह से लेतब नते मणिपुर की ओइना असंबगी कोई की हेक एनम ले अल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सेंटर है कोई IIT रुकी कोई की MNRE का इन कोऑर्डिनेशन विद MNRE का मोई तौरगा कोई की आइडेंटिफाई तौबा साइट मोइना अराउंड 96 साइट कुंबा माइना आइडेंटिफाई तौवे अदर टोटल मोइना कन तौबा कैपेसिटी सिना अराउंड 107 गुमा मेगावाट ओके 107 पोटेंशियल जगह ले ने मणिपुर मचा मचा ओके अदुबु उजिक डायरेक्टली बकोई की चेंजेस ना क्लाइमेट चेंजेस ना कोई की डिफोरेस्टेशन तौपा सुम मयामना हाना लेजरे मिबा कोई की नेचर की रिवर फ्लो वाटर वॉल्यूम चपचाना फंगम हमदे चैलेंजेस होरे चपचाना फंगम हमदे कोई मनेदाना सु असेसमेंट तौ मतम सु थेंगना दबसु नते अदुम थेंगना सु यावरे हाबि अखोइना डिसार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर से मेजरमेंट सही अहम मरी तौप मतम दा अदुम सही खुदिंगी अदुम चेंजेस से होंगदब नते मसी मरमदी असेंबदी उवा यानथलक पकोटपा क्लाइमेट चेंज सुम मयामसने वर्क फिल्म ने अदुना ने ngasai खोगी माइनर ना जो तापी गिरी तो खोगी समाई की रिवर्स जो हाइदी सिंग चाव मतम दा मोंग चादना एत लाई खोले सालोना सि नोंग ताबा मतम दा स्वा चाव लागा मो नोंग हेक लेपि गादम सालो लेपि दो सुम बजी यामना मणिपुर दा होजि याम मरुवेना थोकबा होरे अदुना मोइने पीरिबा पोटेंशियल साइट्स मयामसि मनुंग दा कोई खरा खैदी अनमनदी यानी अदुगा खरा मखैदी ड्राई होबा अदुम बेसिन स्ट्रीम्स यावरे ओके होजि को ले मचा सिंजे ओजा ब्रजेंद्र मनु ने इलेक्शन को सर्वे भी तौरे है सर्वे तौ कांदा 1.2 की मेगावाट अम इहाना पाइकेट तोरे अम खक पाइखल लगा इंखमदा सलाई होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड तुमिन ले दु मादे सुम चोरानो सुम बुदा अम खकना स्वाइसिदा याम कहि तारे को अदुगा होय तौबगी दी इहाना पाइकेट पैसे मसी मदी माई पाकना चंगजे लगती अतोप तोपा पाइकेट पगी एनकरेजमेंट अमसु लागतोनी अदुगा इसादसु हे स्वाइसिदी यानी थादबा हाइबे एरिया अमसु लागतोनी सोफा खितंग हाइदोंगदबा एरिया से लेदुदी माले इंखमदा सब चाना प्रोजेक्ट खरदी पाइखत पे यानी हाबी सर्वे से लेग्रबरा अतोप सेंगमाई की नतबदा अतोप रिवर फ्लो सिंग अतोप नोसिंग पाइखत पे याबी फिल्म सिंग लेग्रा कमाइन तोगे मसे कोइना लास्ट 1 year एकोइना सर्वे तोरपसे इन एसोसिएशन विद मार्बल कंपनी का मसी एकोइना ऑलरेडी एकोइ दुम फंगे हाइडी साइड से दुम फंगे फजना फंगे एकोइना येंगबदा अदो एकोइना याना ममांग दसोय हाइजगी तो एकोइगी याना एक्सेसिबल खर एक्सेसिबल होइबा इजीली एक्सेसिबल होइबा अमदी एकोइना अप एंड डाउन दा खुदकता दुम चलाउना येंबा याबा कोई कनो सिंग से येंग पकान सेकमाई दो तागी बेवानी अदुगा लेतबदी नते लई है मसिमदी यामना क्लियर कट दुम लेरे एकोइ लई हाइबसिमदी खंगबनी अदु लेबदुदा not only अखोइना हाइबदु खक्ते नतेबा इवन गवर्नमेंट की गेजेट अबाव मसी लेरमनेबा हाइदि मागी पोटेंशियल मणिपुर दा पावर प्रोडक्शन से कया यामना पुथोकपा याय मागी कैपेसिटी से हाइबसे बसी की असेसमेंट से 2018 दा फोंगबदा अखोइगी कनोदसु थेंगनरमनेबा अखोइना हाइदि अखोइना अखोइगी असेसमेंट दको हाइदबा मोइना पिरामिबा असेसमेंट दुगा अखोइना येंगजरुबा असेसमेंट जी ऑलमोस्ट मागी लेवल से समान लेरमने अदुना सी खक्तना अखोइ तौर लोरनी हाइबदि अखोइ लेते कइनदे मणिपुर दा पावर डिमांड से हाई नि अखोइ हुजिक येंगसेबा अखोइना करिगिदम यामना अखोइदा मसिदा याम इंटरेस्टेड ओइरे इनो व्हाई सलाई इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस अखोइगी स्मॉल और माइक्रो और मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स याम इंटरेस्टेड ओइरे इनो हाइ कांदा अखोइगी पावर कंजम्पशन से हाइजे जंगसाइ प्रोडक्शन दि ओनली 5% बो यौद्रिबनेबा कंजम्पशन दे 180 खक्तनेबा लेसे किलोवाट पर आवर से स्टेट की पर कैपिटा कंजम्पशन से अद नेशनल लेवल दे 700 की मथक ते लेरिनेबा सिगी डिफरेंसेस में आमसिंग से लैकांदा मसाना दुम ऑटोमेटिकली स्टेट की इकोनॉमी से दुम मदुन इंपैक्ट अमा दुम पीरबनेबा पीरिबे इंपैक्ट से स्टेट अमा से मागी नेशन खोइगे ग्लोबलाइजेशन की स्टेज सिदा मापुखला के हाइब तार बोइदी पावर इज आल्सो वन ऑफ द बेसिक नीड ओरे एग्जैक्टली बेसिक नीड ओरे अबनीना ngasi अखोइ चाक चाबदु खक्तना बेसिक नीड न लक्त्रेबा पावर प्रोडक्शन सिसु बेसिक नीड अमनेबा अना अखोइ सिगी लेवल सिदा खक्तंग लेरगदी ग्लोबलाइजेशन की लाइबा मागी इंपैक्ट मैम सिंग से अखोइना थेंगनबदा अवाबा मदम हाइदि नोम नोम फिल्म सोक्सलक खक्ता नतना करिसु लेरक्तबनीना अखोइ मसिमदि तंगाइ फदना स्टेट ओन पॉलिसी अमा ओइना अखोइ तौदबा यादि हाइबिगी पांदमदुदा संगजलैने अदो लेतबरा हाइबसु नते लेरमीबा
leitadana akoina chumnagi namfuda somehow masi manage torakanda kari makha tawge habdu nateba leijaribe existing resource mayam sing se how to utilize masi kamaina utilize torakanda haidi eco friendly over nature mawong amada utilize tokanda state ki economy da madugi GDP da kari da madugi promotional oiba surplus oiba creation kamai tawya ga de haido adugi area mayam sing dineba akoi adum चाको दम यंग से एक्सपर्ट सिंग ना ताकि विद somewhere around 400 crore गुम्बा दिए कोई मई से per year दा कोई लाई है मामा पांडेगी अदर what is the use of buying all those things even कोई की लाइजरी बा existing resource में हम सिंग utilize तक तो ना कोई ने कहीं तो वही तो लाइगे दोरी नो अदो adugi mayam sing ado step by step this would be the first akhoi stepping stone amoina as a pilot project amoina stepping stone amoira kanda masina another addition to the power production the addition torakanda akhoi gi state ki oiba economy se masi mapangan kan galan badune akhoi ne yamna kana object kano torse akhoi objective te yengai se you know that this is not only buying the 400 crore do leiru badu kaktagi wafam du nati ba khoi ni yeng se sina muk kari la ka kanda Manipur industrialization ki stage sama porak hai tari small scale industry degi oro micro degi oro up to the large scale industry work the porak hai kan di power is a must never power se later di no industries comes up akoi primary level to khaktan na akoi sustain toga log the phau yam putho ga mana masing yam putho ga akoi aduna hek loi oi bia de secondary product industrialization yam important oi re adugi industrialization ga do akoi langna na bagi magi kenon supportive material में आमसिंग दुनेबा component में आमसिंग दुनेबा कोई ना सागल ऐसे आना सीना this is not the final or this is not the कोई की केनो है जो आई ना SALAI holding private limited की प्लान लेबिरा बनी करम करम बा reversing द मसे पैकेट पर याबगी केनो दो सोई हंजर रोय प्रोजेक्ट के हम पैकेट तुरे दो कितन जो थमिंगम सुरे नमोनी कानांग ने तो पाई जला काना दोरे यार दी कोई शायद काना बम तो मसम बन बनी ना अदुम दो म हंजर बरो yang जेनिंग से साइगी नेचर ऑफ मसे की प्रोजेक्ट से PPP model अदो एरिया दो बरा दो फाइनेंशियल मिट हारगदी मसे की प्रोजेक्ट से पैकेट पकांड इज इट SALAI holding private limited na lum putho le dawra sarkar ki side ki chukra yawgodra even adi company kari ki side ki kamai masi ki financial structure mane madu masui can talk jake koi ki magi project ko se koi ki somewhere around Indian rupees ta haragadi ki 15 crore gumba ki chang ne yam chaw bo sunate magi keno 15 crore gumba ki chang ta ne magi hojiki hariba koi ki 1 project amagi unit amagi lai se masigi koi ki financial kaino sing se kamaina tawgadagi ha si so koi yam khandaba nate du honor dabsu nate koi na masigi project se paikhalapa kanda koi ki hojiki hariba Czech Republic ta koi ki bank amakhak lai moi ki export finance bank kana export finance bank mai maming du makte I kitang disclose taw roi no problem aduga kaino my export finance bank se one of the largest bank Europe ta magi yamna mapangan kan ba duguma bank amane high river bank sina especially for this projects masigi project sigi damakta di moina 85% se kaino ne ba total cost of the project se moina finance ni aduga magi khoi gi yamna nungai ba hai tare khoi da yamna masigi yamni khoulang ba hengal ai se kaino da masigi finance gi part si da amuk lairi se moina provide tau doi se nearly about 1.35% per annum kaktaneba I see si hai ba sigi amna nominal oiba structure me am sing se yengor kanda di akhoi gi leijariba existing potential me am sing siga makoina offer toriba me am sing siga yengor kanda di akhoi si masi tangai phadana ta hoba tarkar lei hai du gi area dune then another point amadana je hang bigi du dawang hang bigi du da akhoi gi government ki magi kaino se purview se kadai legi hai cd obviously government adum associate tau da yaro involved tau da kaino di natural resources is owned by the government aduna magi concerned department line department manireda MI karikara akoi ki MSPDC loinma masi incorporate tawrakanda government ki share di ngasai ki yam nominal ne ba masida kaimta yaw de everything akoi na madu haidi ngasai ki akoi ki kaino sing side ki Europe ki bank sing side ki almost major portion ga idea to degi loinama tawrakada ngata ne ba adu akoi ki share su akoi ki hari ba lemhori ba share du akoi na mu major share ne ba akoi na lori se kaino de akoi ki as per akoi calculation da lemhori report da akoi ki 80% ne ba muli se only 20% is a nominal picture du foreign ki kaino sina company sina ma sai finance to gi area du adu so apik pa interest makhan mane exactly hari per annum da 1.35 akoi India da di magi akoi ki prime lending rate se
not less than 7, 8, 9, 10, up to 13, 14 bawa dum. Is the amount that Yam Satina, a kind of a big area, Brojendro Yam Satina, thank you, to my part boy, usually as a whole, Brojendro Salakanda, SALAI holding private limited impact site again, big news site again, when I say Yamachoba, my papa wishes PB, and Ozagi on the big time, was that I did. Salam Daisen was Anida, Moroza Brajendra, Singh, Morona, who put the heavy, yes. Project by Capacity Sarkari government, you know, the out there, one of the natural resources in the way, natural resources owned by state to give another 1,000. Swai area say. Lacking of Humna, must why say area Dunico, Ujiki, but when a foreign Ujiki company funding them to Yogi. Swai the Manipur government Masana. I know we're going in at Hamang later, Mamang later, missing Yangan, the technologies would get no Mali Habini, Adobo, Yamkai and no Woody, don't want to say Taratrawa among the don't want some Narakanda. So area say Sarkana Pakapakanda, Kudumsada Lebjala so far as foreign base or company, Magi Panding Karimatang, Kitan Kudumsada Legadra, Lanai company, Pakalan Kudumsabi area, Karimkanda, Masiki technology say, who you put a salina Pakapere, well and good, no problem. Aduga wishes to Tojari, Aduga Atopa even private irrigation, Paitringa, Kitangana Changalaga Tiba, Tiba Humbaka Kalamagadi, go many of them by Kalam Suyan Bazalas, Kitan Tabib tells us. Government zu paket PI, Kasukai Aduga, when a Zukan, Zukonari Mayan, Zizimo, Hoisu, DPR Makan, ID side Anida, present side Anida, some other Loksau Gaidan, and Akozik, the DPRZ, ID Sablo, almost almost lower woman. Akwai MNRE something makada moi CFA makada masi DPR submit to matunda if moina akwai ministries na kaigumba approve torogadi akwai maneda gi site gi su haiba site ani sida sumba same technology di manada basu ai but adum madu di tender gi outcome hai di matam da koi process mayam lai gini adum matung ina technology to am basu ai adu almost pretty similar dum oini Armaina Queen Kagumba ministries approved already. Aquay Manada Sus, minor megawatt base project site and the packet. Already project DPR submit of submit of the island, some like I did Wakalo on the hand later when happening. Technology, another day, same can also pack a area. I am Ganona Salina Hangramina, Salamato, was that a Rosa presenting a mind happening in Rona. I did projects and a packet and bus, Yaram Bazala, sitting at Tagana, so far as foreign long foreign Java company Karigi hunting Harakanda, go many pack up the Kitan Kudum Chatava, I did Pashai Karigi Karanset Krasulabina, so far as state is concerned. Come on, come in. Masi, I know some Kambada Hosiquina Dama Hazal or Vanina, Dam Ziggy Kanabasu, SALAI energy corporation sina low Guinea Hibis Tabs, a question noiser Sida Natana. Some others Aquina department, some others stream go. Zaga Topa Topasu, Adumkara, Kanabaya Zaga, so Dum later whenever. So my Masigi, May Lobagi, May Panganova power production, Putonaba, Sumba, Mayam City, Makois SALAI or MANIREDA, Masin Makoina Tirakan today that a corporation Pinaragan today that the Widowmai, Aquamagna, see irrigation power production idong ta dia koina mangjona na akoina karigumba information amta phangbasu leite aduga sigum mayam sidi depend upon the electricity puthoi department singdugi makha pole na ai smain sum thamge okay hoji pugi already sam na ka da so far na ja Ojagi hitang subject ni matamudu roshal abne so far hoji pokda agricultural irrigation harigadi Manipur da sum yeng bakanda as a whole yeng kanda kayam watli kayam khumang chokthun ba watli ne lebi kayam haiti project pa khat pagi gari gi matang aduga hoji pokda phangiba haite hojiki ojagi hoji haibir sa hojiki sakmai gari gi dum lejare dam dai ke degi phangba sing kari sing punna pasala kanda demand leba changa puthoiba irrigation and agricultural irrigation the piri ba khudong chabaga maswai ani se kayam gap legi Oh, Ziki power production ga irrigation ga se. Kanda, hoji pokta Manipur nit oiba agricultural irrigation haibatai. Karum kanda hoi ising ganganda so hojikti ising kange na kudong chataba lo ising kari ising kokta kutok papa mayam lei. Pulam punchala kanda agricultural irrigation se mathau taba changa.
पीरिबा चांगा गैप से क्या लेने गेसे मणिपुर की gap si adum mai ayam mana akoina lin season se lin season dane ba koina koigi rabi crops kumba tawba matam se masidi adum masidi khara nong chu da banina ising ji da adum barabar adum ayam matam da koigi tributary mayam si ising doloi wala abanina adum khetang problem de adum lay masimadi aduga maruena monsoon ising phajana lakpa matam da udi akoina adum ising la abanina akoina ising ju adum phajana supply to banga me khoi gi dam masa mayam ama leirabnina adudi kaisu thoina adugi dam da khoi minor irrigation leiribani praja gi farmer sing gi mateng pangge na leirini ba aduna adugum adudi adum akoina semkat sagat sari ba khoi gi masa khoi gi scheme masa singina adum loina fulfill taw hena khalle aduga aduna taba khoi gi ising jam na likpa matam haibadi December January February March sigumba matam sidadi masi damukta di akoina anywhere kamai tawna ising gi source se pukri tawbani khangde natra ground water gi source ni khangde sigumba mayam ama thiraga कोई रबी क्रॉप्स न गुम्बा सिगुम्बा सी की मथौता है ना आई थमनिंगे मसिमा ओके थैंक यू अदुगा मरुवेना आइरा ओजा प्रोजेक्ट इन दक्षलक पदे sai मरुवेना हुजिकि लेबि फेम टेक्नोलॉजी दाम साबि दुम यावदे सम दारे कान मरुवेना तौबगी दि माइ खोगी माइनर इरिगेशन साब दाम दुगी कानबम दि फंगबै वारि इंदि यावरि ai हंजनिंगिना करिम पांदा प्रोजेक्ट की ngai cost around 15 crore gi वारि दुमने प्रोजेक्ट स्टे दा एज ए होल प्रोजेक्ट स्टे दा दाम साबगी provision chung yog dabra sini sigi technology sigi project state dam sabagi provision yogde only magi channel du da toroga concrete ngasai kano se submersible turbine se thadaraga generator thamna bai dam ta adugi concrete structure adu khara khak du da ne yogde se atai di already existing du gi channel du puthora ising du puthora ga kano du da turbine du unghan badu khak ta ne okay oja Brajendra happy bamro na sigi minor irrigation hana sale dam du gi kitang kana bamdi phangina dore have to yabining brush ne dum dang man exactly adumang ne lairiba existing akoi structure mayam sing se masidagi karmain tawna akoi power production se tawgadagi have se masina akoi basic objective or kana akoi find out tawraki bane ba karai da kari lairi akoi water resource mayam sing se kai da kari lairi ge se masi identify tawrpada hujiki segmai gi where sishu taraki bane ba tangai phadradi mi na sariba dam dun maram organ ihan hanba dam sma lerda taradi magoi SALAI energy ju changkhil oeba isam thare kana oja Brojendro maroi hoi dam gi provision budi yaugdi haibani adu karim kan ising ghara tangai phadana thingataba kitang madugi ising water stock omaga tawde adu film lakta radi yam chaw natraso ngasai gi mini type diamond so tangai phadana dam gi structure amadi tawragadi makhoi da ju khudong chaba du phayeba aduga makhoi na without dam yaudana dam structure or anywhere gi structure yaudana ising puthok pai bajidi madu madi khadang farakane hebne ai ni phusa ai lai se ai puthok chen ge se negative na taba SALAI holding private limited ka minor irrigation ga khud samnaraga chatpa yaba area am le duri at the same time irrigation gi irrigation jo adum khumang chokchun minam gi thank you oja Brojendra oja Brojendra se pek ni tu dalak ba adu ga sige agenda Manipur se mapung phan bi ton do chalak ko de kai ko ni ba guest ahum apu am kan tagat che ngasigi damak ta impact news agenda Manipur matang solution jena bata jai role adu lamdam se tholi ba to do wa to kya ge marik cham report ke ba impact news meng ta do le bio